أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Watukufu vikao nistahimili mrigungu harima zipaji hatu inu kweli na uwezo anu Mwenyezi Mungu kananga harima khairi na amani mahala nikao dunia. Wa aidan na wala vikao nistahimili mrigungu harima ipaji habari za Komori anu Mwenyezi Mungu kananga harima khairi na amani mahala nikao dunia. Wa aidan na wala vikao nyu tsanganya nas harima zipaji za hanyu khasatan torsa na salamu nazimendeleni دانيني زفامي زهانيو إن شاء الله لازم يرنيك زوكنا خيري بإذن الله تعالى. سؤال اليوم أرجوها إسي قضية يكو من قولي القضايا السياسية المهمة، وأيضا أرجو إليها إسي فكرة إكا وكاتيوري رهوسو فكرة أساسية نازل جانب يكي سيكولوجي وأيضا نجانب يا سوسيولوجي. يولي ما إسي كاو أرجوها إسي بانو ليلو زباريني دي راكو تسنغواريها إسي mahadisi hamadanu lelo sababu dokana sonsi pi garshonru kanga bo khata harma e dawla sonsi pi garshonru kanga lazim wafanywa changement harma e dawla sonsi pi garshonru kana lazimu wakaye changement ikaungejo tsungejo changement mwendo wa he dawla ya hatu no ilirejei rikei harma dawla joka qawiya reje harma dawla ikaungejo kaya miongoni mwa dawla ikaunga zoka ya harima ya dunia zilona maisha zilona ndongo ikaunga zotongeza dojire mashe fuba kana fi'lan sisi ngasina dawla ikaw muhtaram zozoti pia ngasina eshori ikabanzara ngalie ngamjo parsa kana wandu walu harimo yezi warambia kana ngwa vision ya 2030 fasira bala hindi fasira bala dokana wo wa shonru kana la demo wafanya change wa tia wa hansi plan wamba wari hansiza vision ya 2030. Aidan wala wandu walu harimo position warambi okana lazimu wafanywa changement na we changement lazimu ritowe wanu walu wanranzi ngeri hensi barnamaji. Aidan wandu kaongo una shuuru kana lazimu wake changement. Mangalesha ya Komori aidan wanti pia ujimlifu hao wao wanti pia wala wafanyeze manifestation wala warongwa wa mweze reseaux sociaux wanti pia fikra ndiyo dokana lazimu wajiri changement e changement de quoi isandao dobani ka ikhtalifiana bitaqdiri. طيب mimi isonjofanya lelo dokana amjohansia la mashakil asasi ikaonga remawe ya dawla ya hatu amfikirikana hena mnu ikao mkomori ujoshindari nikeze mashakil ikaonga ziremawe ya dawla ya hatu hena mdunge ne tasawuru ya hena mdunge ne imagination ya haula hezi la mashakil ikaonga ziremao e dawla ya hatu. Lakini izonjofanya mimi lelo amjuhansizi la mashakil asasiya ikao ekarizi angalia ze mashakil hizo abonda borjo shinda rifanye changement ya kweli abonda borjo shinda rohi harmaze tabu ikao dorilio abonda bona mne ikawe dawla hatu ngejorende ha dawla qawiya dawla ikao ngejorende ha mingoni mweze dawla muhimma harima ala al-aqal harma li bara al-Afrika. لكن قبل رهاني جاندسا وتكليزا زي المشكلة الأساسية لازموني توي فكرة إكاو فكرة سيسولوجي هكو نو دازلا ما دازلا فكرة الأساسية إكاو منادم يوزي باريسا هاريما هم ينشي وهاي هنا منادم إكاو نمجوهم مونا هارما الدنيا يهانا فكرة بيلي يا فكرة أساسية يا فكرة آنية. فكرة أساسية بمعنى دازلا فكرة إكاو نغازي بانغاوي سلوكي هاي بمعنى ndazila fikra ikaunga zipangao zila ya akida ya hai ngazipangao mwendo wa hai enamna kovaya enamna ya kohula enamna korongowa enamna ya kokanside namna harma omujtama zo ndazila kwamba kana fikra asasia baba zila fikra ikao somba fikra ania ndazila fikra ikao zo mjilia direct zila fikra aidan zo pange sulukia mwanadamu walakin fi waqtin muhaddad zo kazi fanya istimrari zo kazi kaya daiman shazo tojiro wakati ula zihisa hama hindi abasa ini wonrongo wabanu ijo mkinisha wesheleye mndu wesheleye fikra wesheleye ndongo ya fikra wesheleye zihise bala yudu zikuwa fikra asasia. طيب zabarindi na disena mnayo emana na disena mnayo dokana zila fikra al-asasiya ikawa zipari saharmu mujtamai wa hatu zisaidi ya zila mashakili ikawa ngamjozi vumbu wabanu
no ze mashakili zo zibaki hata haba saini zichongeza ukane daula hatu ketwende la usoni. Tayib, ze fikra asasiya zor ziparsa ndao riziparsa harmwe bi aya hatu, riziparsa harmwa zila rai zila wao harmu mujtamai wa hatu, riziparsa harmwa ila zila rai za he demokrasi kaunga mzishi wao harmwe daula hatu, riziparsa harmwa zila media balina mbali, riziparsa juz'u minhu, riziparsa harmwa ila mu'taqad ikauri amini da ila dini ikauri amini. Juz'u neze fikra al-asasiya riziparsa harmwa zila rai za he sociologie na societe ya hatu ya kikomori. Izo rizipanga wila suluki ya hatu siwa komori bishekil au bi akhar. Tayib, iada ni taqalidi hatu ikam duanza miangalie ila yo saidia zila fikra al-asasiya ikauri ziparisa harmu mahala ni rahavumbwa yo pia zihansi namna ikauze suluki ni zitabia za hatu zibaki harma au mujtama. Na mtuangalia au mujtama wa hatu iada ni taqalidi hatu namna ya hansi kana mjomba mdahoni umustawa yanikiwa na ila qima yanikiwa harma umujtama. Na mwangalie aidan ya mwanamshi komori harma ada ne mila namna ya hansi walikuangalia mwanamshi zila daiman zila fikra al-asasiya ikawrizi parsa harma umujtama wa hatu. Tayib, dokana ngabo fikra asasiya tsainu bano heni mujtama ikanga mjogo na harma dunia watu hana zila ada na zitaqalid ikao zo wafaidisha wabakinizo na zila ada na zitaqalidi ikaw wazirumia zihisa ila faida wako zirumia waziransi hawazibadili wajana fikra za nyumeni harma umujtama. Izo zijiriyo harma umujtama wa hatu abasaini ngasi harma fatra ikaw ngari changewo ila kutumu ya hatu ngari changewo ila baadhi ya hizi ada na zitaqalidi za hatu ikaw kasina salih kasnawa fikiana na ila marhala ikaw doriliyo abasainu randiso zichange renga fikra za nyumeni. Izo demana kananga mjona abasainu yesura ni konflikti jiriyo baina hatu hason sira wala wandu ikaungo harmwe sulta na wala wandu ikaungo harmwe opposition na sisi rambakana minal mudhabdhabina la ilaha ulai wala ilaha ulai siso muhimu wa hatu de daula hatu yendele usoni. Amjone sura yonsi pia dalil ukana randiso benua randiso jokangabo mushkila randiso hansi la ada neze taqalidi mbi rengezi la ada neze taqalidi kaunga zo faidisha o mujtamai abasain. Lakin ikadwa nzarangalie fikra asasiya kao yo fikra psychologie haku sisi ho mujtamai wa hatu nazila fikra al-asasiya raziparisa harmo mujtamai wa hatu dokana sisi rijungu kana rikolonize wani daula ya Shifaransa. Sisi rijungu kana rikadamiziwa ni daula ya Shifaransa ikawe rikadamiza mahaminji mahaila ya daula Faransa ifanya influence ze fikra za hatu, ifanya influence ze tabia za hatu, ifanya influence hata umsomo wa hatu ufanywa influence. Lidhalika si ushuru kana rikadamiziwa. Tayib, zabarindi rakadamiziwa dokana riparsa kana ngabo daula tainu daula inu ijaifanya zendongo ikao kejako bidizi fanywa harma ye daula hatu watu rijihundu kana ngasi dhaif kartushinda ufanya rad al-i'tibar kartushinda udibia na namna ikao rjoshinda rijitowe harma zila tabu ikao ozilio. Yo fikra asasiya wa Komori. Tayib, na mangalie ezi wandu ikao harma ezi hatu namna washungu kwa wakadamisiwa na mtuangali hadani ngamjo ikabwa za wangalia ngamjo kana wawa kadamiziwa na ila tabia na ila naturel ikaungyo harma umujtamai wa hatu namnaje dokana ikabwa za wangalia ngasina ard ilo Komori ngasina bahari ngasina place strategie ngasina dima ngasina hizo zonti pia naturel hiyo riso ushinda wafanya siasa haila muqtada nazila ndongo ikaungizo harima ya ardhi ya hatu kwa tushinda ufanya politiki kwa tushinda hunda faida na zila maadini zilo harma daula ya hatu wajoshinda wa hensi politiki njema no ili riendele usoni ushurukana ukadamiziwa sababu dokana kusine kudra kusina ila ilmu kusina ila maarifa ya ushinda hunde faida na ila tabia na ila natureli kaudio iliyo harima ya ardhi ya hao shuruka ukadamishiwa
iyongazi parihane ho harima daula ya hatu na wala wandu ikao wa harima wadali dokana ngwaju hambia kangarandora me ngarandora tahimi saada ngarandora tahi kadha na kadha waje walisaidie hasibabu dokana waju dokana wakadamiziwa kwa sina ila kapasite washinda watowezi la maadini zilo harima ardhi ya hatu kwa tushida hunda wafanya politiki njema no ilizi la faida zilio harimaye ardhi ya hatu wajozipanga wahensi siasa yowonze siasa yondani no ile daula hatu ibasawe otu hambia kangarandora me ngarandora tahimsada wa ila akhiri yo fikra asasia dokana hata zila maadini zilio harimaye daula rekade za huwa nadamu rekade zila natureli zilio kwa tuzi hunda faida nizo hasibabu dokana kabati ila marifa ya kisiasa dokana kabati ila kuwa kabati ila namna ya ushindari munde faida na zila ndongo ikao dozilio harima daula ya hatu ngasina wanadamu ikao wasomo daula hatu kwa sunda faida nao ngasina wanadamu ikao wajoshinda wafanye hazi daula hatu kwa sunda faida nao ze daula zindwaji na duandwa hunda ufaida niyo hawiye bahari zilio harime dunia do waja watingo lo wanyanyasi wenda wezo maigo wehifama dezeri wehifa harimaze bahari nizo hasibabu dokane ye daula ya hatu karsonda faida nao hada fikra asasia wa Komoro fikra asasia lazima rihunde solution harimaze mashakili kaudo zitekeleza harima halaka ya hatu ima muthaqafin na wala wandikao Mwenyezi Mungu hawanika basira na Mwenyezi Mungu hawanika ilmu ya daula hatu kesunda faida nao bidalil na mangalie wonsi pia o winji wa hao ya imanga mjuhunda wadaza ya imanga mjuhunda kana wapashia ya imanga mjuhunda kana ze daula zindwajina udwandu ikaungwa hundo faida nao yo mushkila asasia imagine lelo kena mbahindu ya hao mbuya soja ya wirenge jao hakadha enamna ujushungu kana ngawe makuhur ukadamiziwa aidha na mangalie ye daula hatu enamna place strategique liyo ikaula dhimu heni meli birao vala rihunde mapesa rihunde faida ikaunge josaidia daula hatu rendele usoni karsunda faida nizo hizo ndo faida de Mfaransa na mangalie le dima ikaula dhimu ardhi ya hatu ya dima jema na ndungu iko bidizi wala daula hatu yendele usoni risife hanzaya wada sonda faida nizo na mangalie ze maadini zilio abasaini mushiao gashi mushiao gazi mushiao uranium mushiao phosphore izo mushiao bauxite izo pia ngizo harima ye ardhi hatu ila karsunda faida ze faida ngasoro harima agence zindwajina waja wafanya mikataba doni ze daula hatu werengaze ndo izo wenzao wende hunde ya faida nao mangalie fikra hamadi wa Komoro enamna pistekelezao aidan ema dhamana huye sulta ya Komori wajuro wakadamizi wane natureli wasushi na wahunda faida niyo arudi wakadamizi wane Mfaransa ikao ngufanyoze nao ya wafanya ivlali na wapuashewo wa ila akhiri hasibabu dokana hapuashewe daula hatu hasibabu dazila mikataba ikao ngazidhulumu ya daula ya hatu zilio hata haba saini hasibabu dazila namna ya daula Faransa wafanyao tasarufu na suluki na wala madhamana wa daula ya hatu so si pia ngaruonao enamne madhamana wa hatu ikawende harumwe daula Faransa enamna wakostakbiliwa ni namna wakourengwa na mangalie fikra hamadio aidan na mangalie wandu itsao wandu wasatse na walikadamiza no do Arab wanyanyasi ikao wanyanyasi harumwe dini wanyanyasi ngasina damu ya hatu sinao wa aidan hasibabu dukana hindi walikadamiza warinikao musaada warisomesa wana hatu onwanyanyasi wenda wasomo hivyo wabitali wauja wadori kadamisha harmazila qarari al-asasi za hii daula ya hatu lelongo joshia daula shi arabu je hambikana menye ze relation za hodo na daula fulani fanya relation ya hodo na daula fulani sisa jawu hweze jawu wa ila akhiri yo nao ya ukadamiza ila qarari ya hii daula hasibabu dokana sisi kasushinda hunda faida na zila natureli zilio harmwe daula hatu na zila maadini zilio harmwe daula hatu na juhansi politiki ikao ngejori saidia rendele usoni toi mrikao hakadamiziwa na mtuangalia daula ya hatu sulta ikao doilio mrikao hakadamiziwa namna jia kufanya tasarufu no la mrikao ya mkadamiza yuso mtoen yuso do mtoen hasibabu dokana hindi hakadamiziwa mtumikani mithali
rais wa he daula ya Komori hende harma hafla ya he istiklali ya Faransa mono izo ye rais mfaransa yambia ye rais wa he daula Komori amba kana wewe marabu wewe mgangi wewe hamkaza mazina amama heze televizioni zonsi pia na abo hajua kana warungwa filmeo warungwa wajua visa kwa jo witse makalimala zabarindi dukana yengu shorukana hakadamiza wandu watu sisi rakadamizi wane sulto rikubali kana wala walikadamiza mana karna ushinda rifanya ndongo rikubalie ihanaila rikubalie madharau rikubalie lele ze tabuzila zikubali zirende hajuzu ya ho hayati wa hatu rienshio kana ladhimu mfaransa ya sodori fanyambi mfaransa ya fanyambi batu rekubali hasibabu dokana daula hatu kartushinda hunda maarifa kartushinda hunda fikra ya zila produzilo harumwe daula hatu rajufanya siasa njema ikao ngejo kaya rihtarimulo harima ze daula ikao ngizo harima ya dunia ya nafsi ya hema dhamana wa hatu wa basa ina mtu wangali ya kawa ndi harima ze daula zonsipi hata isalamu kangwa salimu wandu mtu wana wandu ikao kwa jastahiki wake madhamana wa he daula ya hatu na mwangalie wakati wa kwenda sombi na mwangalie wakati wa kwenda harima mabunjilio warungo wao ze khutba za haukana rijo hanzari saidi ilo rijo hanzari fanyoja kulluha idlal ya nafsi ya moya hao watingo jisisa ojipu wa sheo hasibabu dokana kartushi na rahansi siyasa njema bimuqtada zilango kwa ikaungizo harima daula ya hatu fikra asasia wa Komori fikra asasia طيب zabarindi ukana sisi daula ya hatu si wa Komori so sipi ukana siu udhalilishia usoni mwe daula ya Shifaransa fikra asasia wa Komori hasibabu dokana ngabo fikra muhima ya kubidiri rejei ingoni ngejo rejei namna sisi rarengeye daula ya hatu namna rarenge uhurriya wa daula ya hatu sisi wa Komori hakikatan karjahansi daula wa inama sisi ririfi daula ni daula Shifaransa daula Shifaransa wajawari hansi za daula waturi renge na mnaila fikra ya mwanu na mangalio wa Komori wanama wa Komori ili nithibitishe fikra hiyo namna je daula ikupangia harmwe science politique si wangalia ukana daula ila hamama nadamu tamaman daula yuzalo daula huwa daula hufa yodeze marahili ka uzobira mwanadamu ujozalwa yahuwe yafe izo pia zobira harma daula tayeb daula namna ikozala yuzala namnaji daula hekati ikozala de kaiba parihana nguzo ndaru asasi izo diskotsonga ramba kana ngabo daula de ardi reke ardinku reke ardintiti reke yongu harima zisiwa reke kasi harima zisiwa almuhimu ard ikai ardi yoyo ben hanamnaje amil geologie hadoko ya geologie ijobenu hamade namna kanga mono Komori rika harma yele bara l'Africa ndoko za geologie za jiri risepare hane ele bara l'Africa rirendiha zisiwa amil warendiha ard saila ya benu ya bibi dokana ngabo shab ya shabu ila ikao ngwajo ya shaharmwe ardhi ila rikango wenji rikango washashi rikango una lugha nzima rikango una lugha mbili almuhimu ardh ikao ngiona shabu ikao ngwa yenshio bala hasifa ya daima yode nguzo ya bili nguzo ya rabu na wake sulta iparao de circle ya kipolitiki ikao hiyo yohujaha hadusuri yohujaha ila fikra kwamba kana an-nidham al-aqd al-ijtimai izo pia deze fikra ikao zo panga daula ikaanza riziteke almuhim namna je daula ni kupangia daula yupangia watsina kana ngabo mbahindu abadan arudi yatsoheya waruhashabu wende wakansibala wahansi sulta siyasia wakati yoga jomba kana arudi ila irendi daula au ye daula ila ikaya sha ya ima wajiri mkutuo ya ima wajiri msanganyihano ya ima siada ya daula ila ishanjewa izo ndizo ngo zikopanga daula sisi na mangalie sisi rikada sina Madagascar fatara min al-fatarat rijari rifanya infiswa rikutu rijari hansi daula ya hatu sisi aidan rikana jazira mwali nzuwani ngazija maore rikaba yani zimabwa ka daula rijari tsanganyana rambakana inu inyo de Komori
litsanganyana lifanya daula nzima. Na mangalie ya Soviet tena ikawa zima wajaba sainu wa satarihana yefikira nzoni wasudishe banu hindi wa Komori. Dokana sisi wa Komori ze marahili zon sipiga karja kansi sisi wa Komori rafikirie namna rjuko hansiye daula ya hatuini. Sisi risojua 1974 wakati wangu isa ze movement wanzo wa royarmo warengo huria dabora ndisorenga ila daula ya hatu na nikiwa ya kwendesiwa ni Mfaransa wajaba ndo wafanywa referendum referendum ya hisari nikiwa daula inamna ilaze mudiria neze namna zilazonti pia inamna rasorifie daula ina shakeja kansi ya fikiri wani mafilosofi wa Komori keja kansi ya fikiri wani ni maulama wa Komori namna jerjo kwanse daula hatu namna jerjo kwendese daula hatu wa inama risorenge daula ila rijari nikiwayo hamadi namna ila ririthi daula arudi ririthi ni mashakili kaudu ya remao daula ya hatu abasaini yo fikira asasia. Ririthi daula ikaungiwa na taabu, ririthi daula ikawa itilo harma mikataba ikaongezulumiwa ya daula ya hatu mikataba hiyo mikataba ya ki arme, mikataba ekonomi, mikataba ya tijara, mikataba ya politiki, mikataba mingi ikawa izingara ya daula hata he thaqafa rilo harma francophonia mikataba hiyo itongezekana daula hatu ketupua ngasibala babu yudi ze fikra al-asasiya ikao zipanga ya daula yudi namna sisi rarenga rarifi daula sisi karja hansi daula wa Komori abadan karja kansi la fikra namna sahawi daula ya hatu ikae sisi risorifi daula ni Mfaransa wakati ikao ya roha harima eze ardi za hatu. Tayib eze mashakil al-asasiya ikao ngamzionokana rizirifi ni Mfaransa hindi mushkila wa mando de dictature wa Komori o mushkila wa bili daila tharwa na zila resource ikaungizo harumwe daula hatu zitogwa zenshiwa hanzia ya kiwandilifu o mushkila wa raru daila okolo ukao uhansiwa ni Mfaransa wa aidan no kolo wa sayatene kao ni wanyanyasi warabu wa bitabiyati alhal. Tayib dictature inu hansiwaji dictature inu ririti no wa Faransa mana odu wari hansize nidhamu ila odu wandu wari hansize maukala fikri wajawari pangeo wandu ikawo odu wajudo benua harimaze heni election odu wandu ikawo wajudo rengia wajukodo endezezi wandu wao Faransa yo wasaidia no wasuli harima ezi ya ima wajofanya kudeta ya ima wishie wafanye voti ikawo ngazoka na voti zandrabo mmono kudeta ya ima bubdenari yaje ya ima mkomori wa ya fanye kudeta ambajina mna mziju wao zonsi pia hao wafanyiwa voti kao ngazoka zandrabo ngamwishia nyosi pia nganyaze dalili hizo ikawa ngazivumbu wao wala sohamba ukana wangu wakwenda harimaze voti wala wezi shamnyezi Mungu afikisha mwezi mzima hahibi idhan zila voti ikawa kazaka voti za mwafaka mmono kana ila 2019 amesebala wafanywa kudeta kanto shilanai wajiri kudeta ya Tajuddin rais utaulio hafanya kudeta haji hansi yeye kabla abumono bobdena rena mna kuhuja ya kuja fanyeze kudeta no ili ya saidie wala madiktature ikawa hansiwa ni Mfaransa waje waendese daula hizo dezenzi ikawa Faransa hakosaidie madiktature na wala wandu ikawa wajuko kansi wahakikisha zila faida za Faransa ya ima mercenari wafanye kudeta hau voti zandrabo yode fikra ya mwandu ikawa mushkila asasia ikakarjangalia siwa Komori o mushkila huu rajwe namna ushindari reglo mushkila wa dictature iliyo ikawi hansiwa ni Mfaransa abonga sujo baki harmaze tabuzinu ila an yasha Allah umushkila ngo yabo umushkila wa asasia ngo yabo umushkila wa bili dokana zilamba bititi ziliyo wala wanduika wasaidiwa ni Mfaransa warengezi kwa tushinda uwafanya tauzie waziwaziansha hanamna ikao kabduka waadilifu na mangaleni ni wanduika wanyabo nyonsipia hena mdu yabo yotsanga mtsango no ili yatie pare homjini hao no ili wawahibangu homjini hao no ili watie mwenji homjini hao no ili wahuleze poto zitilo homjini hao na abonga sina daula daula yakobidi ifanyize nongo hizo iziransi yaba kana idha rijsun min amali shaytani fashtanibu ishtanabat hadhihi al-a'mal wabitali
zilamba bititi ziliyo ya imanga joko njarma ofisi difu ya imanga mjona zende ziru lamba halani ikao kazina utoshezo wandu wansi pia. Yo fikira asasiya ikakarjarek do mushkila wahe ye tharwa na zila maadini zilo harma ye daula ya hatu za wazenshi wa hanzi ya mwadilifu abo sisi yoka harma ze mashakazinu ye daula hatu kenende la usoni. Fikira ya saten do kolo uliyo Mfaransa monsi ngeno warabu ikao do urlona relation hatu sinao. Mfaransa ha kolonizensi hatu hanamna mbili hanamna klasiki mononga po majeshi ikaongo harmaze frontier za hatu mono majeshi walo harmashe si washa maore wao si hamba ila de kolo waki klasiki arudinga bo kolo waki moderni ikao do rumilwa wabasainu no da zilamikata barza hatu sine Mfaransa ikauzi sasa nye daula hatu ketsuende la usoni no da zila kuwa ikao gefanya weshi Faransa ni francophonia ikawe daula ya hatu sisi mambre harma umkonsi wa hee francophonia. Aidan daula msomo kana ngaliwa kumorwanti pia ngarsomeswa ushi Faransa wangu wa forniseur wa Faransa msomo de lugha shi Faransa ngarendo Faransa nerisoma Faransa ngarendo refanya hazi Faransa pia de shi Faransa izo pia nao ya hokolo ikao waki modern ikao ngorumilwao ni Faransa harima ya daula ya hatu. Faransa aidan wala wandu ikao warumao yezia hatu hawa kadamiza bitabiyati alhal wabitali la decision ya hii daula ketsurengwa decision ya kweli paka Faransa amikana ya juz au la ya juz. Mafikira asasiya ikao la dimuri rohe harima zetablizo gasina wala wanyanyasi warabu ikao wabi kolonizi hasibabu dokana gasina dini nzima hatu sinao gasina damu ya hatu sinao wa aidan wawri saidia rekangwa jori saidia nyama rekangwa jori saidia magonzi rekangwa jori saidia mapesa rekangwa jori saidia wanazioni wende wasome harunga zilantiza hao ikaonga mzichu wao. Zidawla za hatu hizo zidawla wanyanyasi hizo namna wakori kolonize namnaji wajushia waji watu wa qarar wambia rais wa daula ukana endami nyeze ila kaza hao dona daula taila fanya jao sisa jao fanya namna ino wa ila akhiri. Idhan yona iyo namni ya iyo system ya ukolo iyo dimana kananga mjongo na wakomori ze mashakili ikaw zivumbu abantu de dictature de tharwa ikaw kasuwa zinshiwa hao kweli kabati waadilifu aidan ya ihtilali nene ukolo uliyo yo dimana kanga mjona kana sonsi pia asarma conflict ijiriyo harma e daula ya hatu sira conflict ijiriyo baina wanu na wanu baina opposition nene no wanu harmezi baina wanadamu shabu no wasatse nangamungala sira ikaw ngasiabo hasonsi pia sonsi pia hena mbuku jiniko kana ngutushinda ya tekeleze solution ikao deze mashakili ikao ngaziremao e daula ya hatu hena mbuku sujurambia namna hiyo kana mimi amine e solution ngarjonje haramaze voti ngarjonda rifanye jao nabo karsuzi ngara o mushkila al-asasiya kabati mrumzi marambe kana na mjera ndera kensiri hadisi esine Faransa na mjera kensiri ngale na mnarjuko regleze mashakili zin wa inama hen mbuku so bakana mido jujanene ne solution shakwa suzi ngara zila mashakili al-asasiya. Tayeb sisi karbanzara ngali heno katikao ngabo sura ngabo conflict yo daiman harma heni mujtama ngamtujo parse sura hiyo sida sibasi walakin abula dhimurelewe kana heni wakati wa lusira shabu ngabo haq ngabo e batil ngabo lawloni haqi ngabo lone e batil yodi wanda kabidil kensiri riangalie ndondono kenom kinishia hena mujtama ikanga mjowona watsina kana ngabo conflict ngabo sura mane sura ila ye conflict ila itungeza kono mujtama u developer yo fikra asasiya maana yo Mwenyezi Mungu waidi atorambia harambia kana etadafa baina nas yodi kutungeza kana kwa roha mujtama za nyumeni Mwenyezi Mungu atorambia laula daf'u an-nas ba'dhum ba'dha yo Mwenyezi Mungu atorambia kana yetadafa yasira bainahum mujtama sira ze fikra sira ze wasili shadu kana de kana sira ngio sira watani garanzauri wa daula shasukana hena mriende abikana yinu de mbashintu ndrengo yinu yininga mrengo yinu wa ila akhirih yode namna kana ngamuna wa basa inu haruma zerezo sosio na mangana mwa zerezo sosio mashababi kao so sipia ulangu to we fikra hahe wala hambe fikra hahe wala tekeleza hunu wala hamba hunu pia ila sira la alla ngabjoro haye fikra ya kweli ngabjoro haye fikra kao ngejori to min dhulumati ila nur yode ban kana riwasili abasain lakini
khata ikausiyono kana ye dawla hatungwa wartakibu baada ya vungwaze mashakili zizonsi pia ngare no bishakili sarini no iliri rijotimizi na haraka khata ungyo ndao wa Komori khata ungyo banu kana ye dawla ya hatu ngwanzo amekana rikebazima na rikanye uzima wa hemasi na rifanye tijine ndida mjirike wazima rifanye jauna mjirike wazima wadiwa zakana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukana engeba la hakuhanza hajukaja umma uka umma wahida sha Allah kana yajailia umma ukena mukhtalif zi fikra mukhtalif zi tabia mukhtalif inamna wafikiriyo mukhtalif na zila qudra za hawa wansi pia mukhtalif na zila maadini zilo harma ya dawla hao mukhtalif na hula mahala ni kaudo wa nshiyo pia mukhtalif hasibabu dokana hindi ili wandu wajushinda wafanyize akli za hao wandu wendele usoni no ili wandu wajurengeza dawla za hao wajurengeza mujtamati za hao waitona hunu yende arenge no la ulona we ulona arenge na hunu ya soniyo wa hakadha sisi de namna hiyo dawla hatu ngwarambia kana hindi na mjerike wazima ritsanganye wazima na boyo khata tarihi yo khata ikawi dawla hatu ngwajo ngwai istakibu khata hiyo mana hindi sisi kwa kweli ekanga si wazima hondani abo karno ile la usoni abo ngaruko ka kontra na ila fikra ikawi tekeleziwa ni Mwenyezi Mungu yambakana laula daf'un nas ba'dhum ba'd lazima wake tadafu lazima wake sura lazima lakini uzima wa hatu wakubiduka ile kana ngaranzore ndera wanene adu yumonze na dawla ikawanzo jerika damishi na dawla ikaungeridhulumu rihime sonsi pia ndera renge haki ya hatu shahondani hene mbujo to fikire hai hena mbu ujo to weze raia hai hena mbujo ambe maslaha ya hai ka ngejori to wa harma zitabu ka udorliyo do banukana ngarjonde lawson yo fikra asasia طيب بعد ratekeleza ze mashakili kao hashakil sarin rastekeleza ze mashakili kao dozarema harma e dawla ya hatu abahaim o andikao watu wa solutions za mashakili zondawa ngamjonga le sulta yes hukuma arudira angalia mafundi wa dini arudira angalia na wandu wasati na ikao watu waze solution harulaze mashakili kao dozarema e dawla hatu fikra ngwa narangalia ezi ya Komori ezi ya Komori warambia kana ze mashakili kao wazirema e dawla ya hatu buwa Komori e solution lonio ngarjona rafanye assis ngarjona rafanye assis e assis hizo rishanger desturi rishanger ndongozinji yo de solution ya mwana rigomba kana siro ala barakatillah e fikira ya bili warambia ukana ngarendora afanye conference Paris arubiri fanye na conference Moroni e mapesa rjohunda abu ngarjonda na regleze mashakili kao dozilio harima e dawla hatu riwambia kana siro ala barakatillah طيب e dawla wajawrambia kana rende Paris rija Moroni shakabati hata maalama ikao ngarzo kornika kana zila rafanya ngizo na sahiha haungizo harmenzia ya kweli riwauzi sai sababu hindi wakomwa warambia ukana dokana walake neti wakati ya haja imenye ndongozi nji bala covid wakati ya haja izia ndongozi nji donc sisi rifanyiza hatu sha covid ija keneti sijine hindi nizo zote pia ichongeza ukana zila program razihansi kaswende la usoni ngamangalia wakomwa namna wandu wari wasingo renda magongo warambia kama wafanye conference Paris wali wafanye conference Moroni zenatija zola wanao war parsema pesa wamekana wajo reglezi la mashakili ya ekonomi mashakili ya politiki mashakili ya msomo nize mashakili zizonsi pia walakin abadan warudi waja warambia kana waja covid waja keneti waja chijine ndini abunga rendora ngalie efikire ya bili riwambia kana siro ala barakatillah efikire ya bili hindi warambia ukana ngarendo haramwaye le bara l'Afrique rendere se le bara l'Afrique bale le bara l'Afrique ngabo mashakili menji na boze ze mashakili ziremao harimwa le bara l'Afrique izo juzu uneze mashakili kaunga ziremao ye dawla ya hatu le bara l'Afrique denku na rengezeze fikra zenku sayoze fikra zentiti ngazorekelea riwambia kana siro ala barakatillah almuhimu sisi ngarsa hoze mashakili za hatu ziregle raisi wende harmali bara l'Afrique wanikiwa wende sele bara l'Afrique harejei haja harambia ukana rifikiri naibu wa Komori rifikiri kana bala karjoko ni kwa mnashintu shari ndukana bala karna kwa ni kwa mnashintu bimana ukana zila fikra rafikiri kana jerendela wasuliba la reglezi la mashakili asasiya
zilo harma ye daula ya hatu rifanya khata wa Komori rieshu karja wasu ile rifikiri kwa ngarjo ko parsa mapesa hula ngarjo ko nikom nashintu sharjar hundokana karna ko nikom nashintu abadan na mangaliwa Komori lona waruika ngwa tsingo fanya hama warisa mpira zi akli za hatu kwa tuzihtarimu abadan solution ikao mwanamtiti kajijuzi fikiri abadan konferensi ya Paris na Moroni wajaora mbekana waja covid waja keneti alafu zengozozi zilala asisi rishange dusturi ngatuenda harma voti garlindo ze voti garendo harma le bara l'Africa rendera rengeze problem zera mu Afrika ne amani ne zinendi lizonsi pia baki azuzirengeleha e mashakili hatu Komori ngajorengelea wareje wajaora mbekana harma le bara l'Africa wala kasuni comme nashintu e solution hindi e solution la ya'lamu ay kabati kwa jarabi ya hata solution ya satena hauntujua ukana ngwajo koja warnike solution ya satena wareje warambe kana namjereze voti shilarsi jomana jena mnaramana wakati ula na mangalia wa Komori izo zonsi pia rizitekele zankanga sina rai harmaze mashakili hizo na zila solution u warenika ye muntada ne konferensi ya Paris kwa jatwaliano konferensi ya Paris kwa jahansi mukhatatu wa kweli kwa jahansi jadwa iktisadia kwa jahansi fikra ya kweli ya kinaisema bayer de fond konferensi ya Paris wende wafanya harma ya daula ikao ye asli ya daula hiyo yodi ya ritini harma zema shaka ikao dorilio halafu ambari wanzo wende harma ya daula ila yede ya wasaidie waruhe harma ya mashaka na we mashaka rilo na yanu ngasaidia we daula Faransa ya hongu faida harma ya daula ya hatu abo yuko mkinishaka Faransa arisaidie rirohe harma zitabu hizo yodi fikra al-asasi بطبيعه الحال. طيب hukuma ya hatu wakati wajao ambao kana ngondo harimaye le bara l'Africa wendese wajao ramjakana kwa janiko mnashintu bitakdiri mimi namna hiyo nao dokana tafkirike jaka tafkiri ya akli abadan hasibabu dokana ye maarifa ke jakaya maarifa ke jakaya kwa jadurusu za kweli ala rugmi dokana rais wa daula haka vice president wa rais wa Union Africa kabla rajarikiwa ye ezi rirume e Afrika yoke jokor nika fikra hindi namreje fikra aya ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakorongo harmu Qur'ani hambakana hindi alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a zodi za hunde dawlatu yani dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya marra wajurambikana covid marra warambikana mnashindu karjanikiwa marra warambikana ngardo nafanya conference Paris marra wamekana ngardo fanya asisi marra wamekana ngardo harmu ya Union Africa ila akhiri hata haba sainu ngamonao izenoko ikao dozijirio harmu ya daula ya hatu iwao de janibu ya he sulta namna wahantize solution ikao ngazo regle zila mashakili ikao urazitekeleza harima omandoni مشكلة هي ديكتاتير مشكلة هي ثروة إكاو كسوازين شيء وهو نيليفو لو مشكلة هو كله ورامبيا كنا وجوفanya zila razifungua. طيب نرجع في آية ساتين إكاو واو أيضا وهنا دور هرمو مجتمع دولة ركوان مكان دم رجال الدين دم فندي ودين نما مثقفين بطبيعة الحال إما رجال الدين وانو هدين يرجعوا هنسمع بقية مايلي هندا مرار ngabo wala ikao ngo harmwezi ngabo wala ikao kwati harmwezi wala watu harmwezi ngo mabakia maili ngabo wala ikao wo wadaza ngabo wala ikao wahana taathiri wobe nu harmwezi rezo sosio haku wodo babu tayib narangalia wala wabikao ngo harmwezi ze fikra ikao wazitekeleza warambia ukana ze fikra zinde ziyoregle zila mashakil al-asasiya ikao ngazirimao ya daula ya hatu ngabo yarambia ukana Mwenyezi Mungu kaharibeshia tayran ababil tarmi hijaratan ya shabu ya Komori abo solution hatunga joro harmaze tambu ikao dorilio wa alimu wa dini ikao diarambia enamna hiyo wakati ya baliwa endao nesiwa pare ya tilwa harima isiwa miongoni mwa isiwa za hatu za Shikomori solution hambakana hindi iliruho ya harmaze mashakili zilobanu pia harma daula hatu Mwenyezi Mungu naribeshe tayran ababil ije angamize shabu ya Komori ufundi wa dini ya rambia enamna
de fundi wo harimwe maulida ya mahajana ikaga mwisheli yao hamba ukana ze mashakili kaunga zitongezao kartushe ndio lausoni dokana wanawashe wa Komori kwa tufa ya hijabu lazimuri watie hijabu lazimwe polisi wasihe wende wadoti farudisha ze hijabu ikao lazimu zikai harima o wanasho hatu yani wonisokana le fitna lilio no wanasho hatu yodo tunza ukana kartushi na parisa solution na zila mashakili ikao dozilio na bangalio wa Komori mafundi wa dini namna wangalio zila mashakili ikao ngaziremawi ya daula ya hatu Mwenyezi Mungu aribishe tayran ababil hamadi namna biha ashabul fil ya janga bize shabu ya Komori wanashi wa Komori ndo ikao teule fitna watunza ukana walikuwa twende la usoni na bahadi waza ukana kenumkinishia wake mwanamshe utuo fitina kaka basi mwanamme ukubalile fitna au mwanamme utuo fitina na mwanamshe ukubalile fitna hilo hadi waza kana umujtamai wote mujtamai wa huwa na washe basi sha mujtamai wa huwa na umenu wana washe wale fundi wa mwana na mshilao mufti al-akbar hafidhahullah mufti wahatu Sheikh Abu Bakar hafidhahullah wa atala Allah bi umrihi umushkila lonu ukana ekar banzari regle zenongo hizo abunga joro haramaze mashakili za hatu zontipia harambia ukana mtifasiro wahi wa Mwenyezi Mungu helugha shikomori ekakarja fasi ekarifasiria lugha wahi wa Mwenyezi Mungu wasisizo nabiyullah Muhammad alayhi salatu wassalam ekaru fasiri shikomori abukar nauru haramaze tabikao dorilio ladimu fasi wa shiarabu yode de solution mufti kao harinika haramazi la tabu ikaunga ziremao ya daula ya hatu makali wa Komori wala mafundikao kubidi waritashie solution efikire ya bili hamba kana ekawe shabu ya Komori kwa tusahera isiwoi kwa tina mahaba naye abuka bati daula ikaunga juhu ya jeri saidie ijeri towe haramazi tambika dorlio ritowe haramazi la mashakili kao dorlio la dhimura nzera isiwoi sayonga juhu ya daula waje wari saidie le bundu la bonsi ne le bundu la boju hata si singarjo dorenga wandu waje wari fanyilia hazi besinga msheleao ya khutba hiyo ka solution ikawe tekelezwa ne mufti al-jumhuriya hafidhahullah طيب fundi wasatena ikao hatowe solution ya haya yengo nokana kesubidi wake conflict kesubidi warado vurana shala dimuze ndongo wake usalama na amani baina hema mbahe wanadamu wonsipia wa khasatan do ikao wafanya siasa yeye ngolezo kana hindri mana inu ijtihadi Sambi hafanya ijtihadi rais Azali afanya ijtihadi rais Ikililo afanya ijtihadi wonsipia afanya ijtihadi wabitali ya wala dhimukana hini yafanya ijtihadi ujosibu hauya keka sibu ya sibu ujunda fadhila mbili ya tusibu ujunda fadhila nzima laisa hakadha na mangalize fikra ikaungwa tutekeleza ukana msuluhu mkensi mjisuluhu mretize mashakili mrendele uson baizo dezo tunazari regleze mashakili kao doziremao e daula ya hatu laisa sahihan abadan ijtihadi fikra asasi sisi ngarvumbua fikra daula ekera iswa he daula hukuma he daula wafanya ijtihad waswibu waregle mushkila miongoni mwa mashakili razivumbua yabo wafanye wajibu ya hao ekawa ijtihad kwa jashina waregle ze mushkila ikawa rizivumbua hau kwa jaregle wala mushkila mzima abungato wabiha mahkama rendera wa suali manari wanika mapesa riwanika mishahara riwanika zenogozonzi pia no ili waregleze mashakili kao doziremao ya daula awe masala yosi masala ijtihadi ajarambi kana inu ijtihadi ujunda fadhila au kana hunda fadhila sisi ngar hadisiyo fikra ya daula aqd ijtimai dusturi rafikian kana ngabu mushkila taunu riunika mapesa riunika kadha reglo mushkila unu sijaurambia kana ijtihadi fa asaba wa ila akhirih mrajina baadhi ya ulama wa akhar aidan ajaharambia kana hindi bano mushkila ulio bano wonsipia dokana lazima rejeze ze alifukana ntuda lazima rejeze wanazioni wadoka nsima junior lazima rejeze wanado ndo ya hwani lazima rejeze ze daira lazima rejeze ze dhikr lazima rejeze ze maulida lazima rejeze wadhifa lazima rejeze za ndogo hizo makufundi watoto wadwenda mwahwani wa ila akhiri bani hizo ndizo zongezana regleze mashakili kao dozilio harima e daula hatu mwangalie namna ikaungari lati wauzi akli za hatu na mafundi wa dini ikawa kubidi wakensi wafikirilie o mustakbali wahe e daula ya hatu wanu warinikao fikra salafia siasia na hiyo fikra salafia dinia
wajawara mbakana mustakbali wa hatu abula dhimuri zingare zila zabira ikangara nzore ndile uson rizingare yeshi mapalashio rizingare ye alif kanantuda rizingare ye ze maulida rizingare ze dhikiri ridwenda repwe dhikiro misirini maila de jutsu ngazara ndile uson sha risi wa universite risi wa somese physique somese fizia wa kimia yani ukansi wanu harma interneti wewe ufunsomese darasa yoke na mkinishia lazima ubali le junia ne kurasa wende wakensi magani waliso soma alif kana tuda shawuje usomesa ndongozi ndo jina yoke na mkinishia so angali hapa saini teknolojia iliyo aba haini ujoshanga wana wanazioni waloda hubini wanazioni walokula wanazioni pia ngwa udungao harma ze rezo sosio zino shawo kwa tuta haizo wanzao wa rejei rikensi rido somese wa alif kana tuda bena tuda mbilo hambwani tijina tuda mbilo hambwani tijina tuda ngabi wa ila akhiri hata nsujwe fasira hapo hindi alif kana tuda bena tuda sina hindi bai kasida maulama ikao fi aya vili ikao wao wadaza kwa turongo wa hata zila mashakili ikao ngaziremao harima daula hiyo wao mimi bitakdiri ya hangu wao wafanyao matra hizo ni watani maana wao kwa jarithi nabiyullah Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam wa inma warithi shaytan maana shaytani de adaza yafanya uze mukhattatat zae handani nabiyullah Muhammad hajato maana yode nuru ya kujeje unishi wanadamu yede nuru ya kujeje to bihewandu harma sirat almustaqim yode nuru ikaw ibali ya ilmu yjeto ngeze weze akli za wanadamu wandu warambue izo wandu ikaw wandu wanzo wasili wala ikaw hunde ilmu wadaza kwa turumia ilmu wafaidisho mujtama walezeze mashakili kao ngaziremao harmo mujtama wala wajuka harma mashaitanun akhras yode namna kwamba khiyaratil muthaqaf da ila matrahizo ikao ngarumi wao ne wala ndu ikao Mwenyezi Mungu hamnika ilmu Mwenyezi Mungu hamnika maarifa haja hadzihe maarifa yala katuya sumesa wanu alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min albayinat yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun yudi aya ikao aya khatira ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuvumbu wandu kama wanu ikao wanikiwa ilmu wahijihi kwa tuibenua yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun fikra khatira wa kumori fikra khatira amma asna maulama ikao waudo ikao woben har mazerezo sosio uwinji wa hao ngabo wala ikao wafasiriwe fikihi ngabo wala ikao wafasiriwe Qur'ani Mwenyezi Mungu wajaze khairi ngabo wala ikao wasanao wasaidie mbabi ila janibi ikao do wasoma Mwenyezi Mungu wajaze khairi wandu hamada wao walakin wandu hamada wao tena zi akhta ikao wazibitao wajoweleze wandu harama burejizandu dingoni risubireno ufukara risubireno uzuhudi nabiyullah yakazahidu ufukara wa Mwenyezi Mungu anzema fukara wa ila akhir lazim changer khitab khasatan da wala wandu ikao wafasirewe fikihi wafasirewe Qur'an lazim changer khitab hiyo changer dialogue hiyo rongozezi la mafahimu kanga jotonzo mujtama wa hatu rendele uson bana hizo muhimu abasainu harma marhala ikao dorilio gasina wala maulama ikao wowo ye solution waonao dokana banema wakomori wanti pia ngona mazetwani wakomori wanti pia ngona masahiri wakomori wanti pia ngabo afarit ikao ziwanje mo iswani wabitali kartushi ndele la usoni e solution wowo do aloniyo waonema jiazaima waonaze aya za zinendini waonaze secret kanga zoto wema zetwani waonaze secret kanga zoto wa eze afarit wa ila akhirih haula yudhilluna an-nas odandu ikawa watunza kana karswendela uso lidhalika wakomorsiono kana izo deze fikra ikawa zitekelezi wa hau mujmala huwa ikawa wana ta'thir harma o mujtama wafanyo influence harma o mujtama طيب mimi solution yonao kana harma ze mashakili asasiya na zivumbwa de istibdad de dictature ne tharwa ikawa keswa zinshahu wadilif geno kolo ikawa ngo harima e dawla ya hatu fikra mwadu dokana sisi wa Komore abasainu lazima ya dialogue ya hatu rifanye desine Mfaransa rendera kensire hadisi desine mikataba ikawa ifanyiwa harima zikao dozavira do katira renge yo huria wa hatu kensire fanye muraja rejize siasa hatu abasainu rikensire angalio banu rasuibu do banu rasusibu ze mashakili ngizo dahubi ze solution ngizo dahubi rendera hadisi desine Mfaransa yo de solution yonao abasainu
e abili eken Faransa kana ukubali abo ngasina izila natija ikauziben harmu ya Afrika basainu nanga munauma fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Watoto atiti mwanao Mali, mwanao Guinea, mwanao Burkina Faso, mwanao Nigeri, warengezi imami al-quwa wamba ukana lazimu rengeze ya dawla hatu. Lese fikira mbili ya imarendera hadisi bilati hiya ahsan dasini Faransa rabi ukana rengeze zeze mikataba no election de Lawson heni wandu wa hunde wa hutuli hunde au kabjoke ze revolution ikao ngarjo tuwen Faransa yodi namna ikao wanyanyasi wafa zodi ze fikira ikao zitekeleza na kanza zitekeleze banu ya khutba khutba atif ya ka sentiment ku ikao daruri ri tekeleze حلقة يهاتو هشكل عاطفي منام ونكنا غابو حاجة رئيسي جانبية عاطفي. إلى أن نلتقي في قراءة جديدة. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.